Bateleji baswibwe bateleji bakunanga myo yenu myo yikabiji lelu waji muhama tukangondo makumi abiji nyasatu ngondo mwisatu chiri mchabinu nibibiji makumi abiji ni kisambo jibaka nyingi nusombela nubakula kumilubu kutujomba twenu tujiga jilaha mchimenga cha chinsansa kwetu set jiba jijinangu musendamu tusosingilangu tutoko makumi asatu bulubulu jiba jikadinangu jinusombela nuibakula mubulani mubuchama nangu kumpala kwa kunuha yanga tabiata kwa kakasanji tekabwi mbwa kuyibakula mubulani mubuchama kumpala kunuha yi echinchi kosu chamina milubu yadituku jalelwewewe tuikangula ya lelu munda mwaditunga nanga moya nzambi oba moi makuna mbila bwase Église Armée de Victoire nye oto kubulomboji bwa mwambi ni mwina mujumwa nzambi Coutinho Fernando nye vuku nangu jituku jamakelela wadi alumingu mwaka jila nangu fumu waditunga da kongo mngalata mwani mena kavulambeji bulomboji wabukelenga waditunga da kongo mngalata ngate di mamu jidit sumino atuluka amoni bifanyi bishishilanga nabi abukelenga waditunga da kongo mngalata nangu mubakula meikungo ya mwambi mwina muri mwazambi kas Coutinho nyevuku nangu muyisha china bwalu echi chinena chivo chakula bwadita buja mumi kungulu inshallah kumanya bwase chochi china bwalu echi chivu chibakula kunangu mumukanda ewu wa mako chisosula nangu bimpani byakana mutu toba etu tutanu bulubulu kuji mwambi mwina mujimu wazambi kas Coutinho nangu hanyima nyewu alikoheta kunangu gibene shaja habwachi yeye mfumu wadi tungada kongo mngalata Felix Antoine Tshisekedi Chilom hanyi manye walukubakula kukabigini chinji jimbi echi chimwenzela kujilwina lukongu elwelu nimbwa kuleja jitajenda muchina chitendelelu echi anu mundamu aditunga da kongo mungalata makuna mbila bwa semena kavulambedi mena kavulambedi chindonda wabu kelenga baditunga da kongo mungalata mo mekelemenda bukubi hamwani mianda kabukundu muditunga da kongo mungalata ngate dije kumen Shabani loko nyevuna ngumu bweje kisangilu cha kusosulula ngwa chilwa mujimu muchijimu echi chishala cha binonu bibiji makumi abidini chitano inshallah kumanya bwa sekulusekalwa nyanenda ejenichela gamba nyevuku na ngumu bweje na kisangilu echeche nye walombu nangu kujiba funjiba kulubonsu mwakala kwela hatoka nangu biheta bya kuchihungu chonsu cha chijimu inshallah kumayi bwa semuja kula jenda mena momekela mianda ya buku bya mwanimani mianda ya kabuku numuditunga na kongo mungalata wajani kwa sechine kisangilu echi mchikala mwakutombulisha mujikwata ja mijimu nijikala jela hatoka biheta bya ngwachilwa mujimu ahamunda mwaditunga ja kongo wa mungalata mwana uji utangila kasolonyi aha muchimenga cha chinsansa nushala kumanya bwasengwe uji ulela ngongu mipita kumpala anyi kumesu kwa bende shiba tugendela ndela nushala kumanya bwase kubikolokolu nye bajadi kibwase bijina nguma tukuma to akuwa tanu anyi lumingu lula bulubulu luji kasolonyi kikalaka mwene kanyi lutatu aha muchimenga cha chinsansa nushala kumanya bwase bionsu ebi bamwine tanda badiba jela ngongu mishila shilangana kumanya bwase bwalu bienze munungu bitu bienzeka aha muchinsasa bitunango mbwa kubangisha mushinga wa kasolonyi ni banga badibele menji bwase byonso bikinangu to biginangu kumvita eyi yenzeka hangachi aditunga ja Iran inshallah kumanya bwase mwa kupeta kasolonyi mu kibenga cha chinsasa bikengela wikala moyi mutu ikija ni hanyima we mumana kwela mulongu mulle bwa kuheta ku kasolonyi kikala mwa kukwambulisha ni we wa kwenda inshallah kumaya bwase mwina mwande uni ushala nangu nitushala kabiki mwaku ulondolola niku ushisha kundeketi anu muchimenga cha chinsasa nushala kumanya bwase mwanda uji utangila chingutungutu anyi ambuteyaji mwe uji nangu mutonu mpokomu nachi mnutu numuna manga jika mapita manga ta kujibukalenga bwa chinsasa kakuina adishintuluka nashi nushala mwakumanya bwase bende shiba tugendela ndela aha muchimenga cha chinsasa nye bajiba leja bwase bijibikengela bwase bapulushi badi batangila malu anjila bikengela bikalani cha mwakufika
munjila kumpala kwa bendeshi ba tugendela ndele baji babanda mampulushi aba mwajilwa hanyima kumpala kwa baji bendesha mashinyi anyi ntukuntuku bwalu haji bobu bantu ababalwa kumpala kwa buba di basangana chingutungutu chikadi chikala chijanjil ni baji baleja miaba eyidi mishala munda mutumwa kwa saku miaba ikala bobu abancha mwa kwikala kwimangina anyi kwa saku parking ji ikumban kadi chau echicha Omen teknoloji chitunangu chikubulomboji bwa mwina ntanda Isaya Kirongozi nangu chidiku kabidi chitwangana biaza nkelangana jaha ni chao echi chitu chitangila malu Angela twa tedi CNPE mushal kuma mbwa sicho chichao cha Omen teknoloji chidi chao chitu chienza kunangu mijilu mishirishilana ya malu Angela hamwani basalai bima na anyi hobo hulaji mushal kuma mbwa seni challenge kabidi manga mahanga jika ikala chini cha mwakwanga ta mumatuku achivwavu Twa jikijidi aluina eluelu mbwadi tuku jalelu nanguwe muyumva kubimpa ni biakana ela ku twa sakajila kuji bamwani banga badibenza bwanyi nutumva munu ji nutumva bilengamu muji kubinji jimbi mbyanga tanangu bimpa ni biakana kuji Elvis Jacques Chiswaka bi sukula nangu bimpa ni biakana kuji Luhu Mwamba nangu ji kubikolukolu njawenu wa chibijilu mutamba bakwabu udini badi mutamba gelo chunza kajima mema neno mulohu atuhakumu yakenu mumatuku achivava